Fighting cái trường tin này là ten majilishpur constituency wa sabw kwpalai no sabw kechen no abo trường prediction thale na ga oro je age Bidhan Sabha election 2018 no ngai pai tabok je MLA ang tongnai bon bong ke BJP ni boni mongka Susanto Chudri bo vote mangka total 23,249 boni vote rate nangka 53.40%. Boni margin mane bo busuk boot by bo paikha 3,890 mangka bo ga aro je runner ticket nai bo ka CPM ni boni mongka manik de boot mangka bo 19,359 boni boot rate ka 44.47%. Hingke bok ni boot rate ro asuk phelaya hingke this time Bidhan Sabha election 2023 wa tabok to triconial hunjago. Triconial means oro tinta party majority ta youth big party established hunjak party basajak Tripura o kaisa 60 ta sito gamo triconial party hingke tabok sabo abo jeng saiman tongo jotono nugui tongo jotono si tongo abo ongkha BJP by IPFD kaisa saito CPM by Congress kaisa saito kaisa newly established party Tripura motha dominant unjak bo kaisa saito ga bo tinjon ani no big man fight nang nai taklai ni Bidhan Sabha election no ga jeng tabok nai tong dio 10 majilishpur constituency 2023 ni election no sabo ajago MLA mano CPM dana BJP dana Tripura motha rokda nai de o video paithak jorate norok judi chao video no nai chaja khangka like khadi share khadi tai subscribe khadi nangka comment bo khai di so haino hai chana thanga kai this time Bidhan Sabha 2023 ni election no 10 majilishpur je age pasai thanai borok no borok duijona candidate return baja phika tabok BJP ni chana thangkai Susanto Chudri tabok bo MLA tongo present MLA ajagani tabok this time Bidhan Sabha election bo no bo baja phika ge tabok chana thangkai jengtai site CPM ni je age 5,000 2018 no Bidhan Sabha je 5,000 bono bo tabok bo taisa baja phika boni mungkai manik de ke jeng tabok takisa site fighting chana thangang kai abo ongkha jotono bui saiman tongo Tripura tabok cham choli tong Tripura tabok party kata phaidrok a party asake dominant khai tongo bo party obo Tripura motha bubagrani chai tokjak party obo ke tabok bor bo candidate rikha 10 majilishpur ngai kaisa general elka sedo hampano ajagao tabo bubagrabo candidate sarogi rikha o candidate ni mungkha Samir Basu hne jeng jaga bubagrano thangjak mass gathering khaijak nugiman khana je jaga bo candidate wa ajagano thangi bo mass gathering khayu hingke jeng mia ni salo nugiman khana bubagra bo constituency o thangai mass gathering khaika abongkha 10 majilishpur general constituency o thangai bo aro mass gathering khaika sarik thangka aro bo sogimani post sema thochiwo aske borok bangkha bono sa support khainai aro ST botongo non ST botongo aro bubagra ni je chaitokjak party Tripura mothani engai je bubagra candidate rimani Samir Basu support khainai aske borok bangkha aro jeng social media Facebook rogo jeng nugi mangkhana busukai tabo crash bangtong Tripura mothano support khainai bagai tini o Tripura o aro bubagra candidate Samir Basu ringi na harai bo o mass gathering o tamu hne sai khana raka lukurogno norok obo khana ne di o video आप इनको जानते हैं ये पूरा परिवार के संग आया आज मैं इनके बच्चे से मिला इनके पूरे परिवार से मिला या फाइट करने में दम है इनमें और मैं आप हमारा जो तिपरासा लोग है ना हमारा तिपरासा को मैं एक बात बोलना चाहता हूं जब हमारा अस्तबल में रैली हुआ था समीर बाबू ने उस दिन हम सबको पानी दिया था तो ही दिया था हमने उस दिन इनको थैंक यू नहीं बोला आज से 1 साल पहले जब अस्तबल में रैली हुआ था इन्होंने हम सबको पानी डिस्ट्रीब्यूट किया था उस दिन हमने इनको थैंक यू नहीं बोला समीर बाबू आज सब तिपरासा आपको हम भाई बोलेगा बोलिए हम भाई बोलिए और जोर से अगर इतना अच्छा रहता है ना बंगाली और तिपरासा के बीच में त्रिपुरा में प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा लेकिन लीडर अच्छा चाहिए जो सबको समझाए कि त्रिपुरा को आगे बढ़ना है पीछे नहीं जाना है
इनका नाम है समीर अनारस। क्या है समीर? थैंक यू समीर बाबू। Nugi man kana haino hai naro rukuloni thane tipra mothani busuke juice bari tong ga haino hai ajago paithoko sabw kwpalai ungnai 10 majilishpur garo tinjona candidate tongo duijon age je bachajak bidhan sabha o gai BJP ni ke Sushant Chugri CPM ni ke Manik de tipra mothani ke tabuk Samir Pasu ga haino hai bong ni boot margin je age borok chen mani paile mani asik difference ya je aro BJP rok boot margin bangkha CPM ni sai 2000 above ga apni bisingo tabuk ni election hangkang ke chung tabuk rom na thangang ga this time ni election ka bisa difference ungnai a elaka wo a constituency wo bangke aro ni lukurok 20% ST tongo 20% ST ni bisingo tipra motharong majority tipra mothano support khainai aro ni bisingo non ST tongo non ST bo support khainai age to klai ke paika but this time bidhan sabha ni election hangkai aro tipra motharong ni painani chances bisa bangai tongo 10 majilishpur constituency wo tipra motharong ni chances painani this time bidhan sabha chances tongo।